da mitia me ya koto penkila brem no wo kwa wa kwasha ho no mo saa me de tise me wiase ambe de me nya ye bia nye edro ne we ni scan me de ma plan o si bi no mama chinga na ne wo semu saa na wo ye de ja kwa me ka se mi be fruit ya no man iskabe eja kwa me panyimu ne se be fruit ya no ma wuska na wonim so wo pa wo dress ya hwenti wo pa wase ya hwenti no so fruit ya ento so froy nti mi nim to pe me dress ahwenti na me so me boro dress na me fro awurade yesu awurade do wo ba kwase amrese do tete no fiti kwanwa papa panyimu we abegina ha no se fruit ya wo so nim so pa wo dress wo to hwenti wo so awuro pie to nyina fruit ya wo duru nkomu so Diatia no china asie na de wo ada no so betuma mu betene wo betuma twa betena be wo soro na me na wo me dress me roy na me fro ti we mu dress asma oni me kan die just wo bro dress no go fom ana wo so fru dua no esa wo di antipe na fru dua no ewra de mewu ejense ya kwa me ne wada wa mu wa okashwa me wa mu nanya no okashwa se me se dress wonnim sadia be cross wonnim sadia be ono pamu obu ba wo so so akura akotwa wonyansa wanyu so brains nti wo so so afro na oja dress wo soro wo di agofom ko fa dress ne be wan wa wi me fa ba obetina ka nti wo don na wa antipe na oja Sakwaye who the meti fa na wo kwa be meti fancy kapman me pe fa komano fancy kan komano Oma si mi na bi no de oma no wo to ho se penalty kai ma wo akwabu no so ba akwabu no so ba me ba na ko so ri ko ti si agwa me ko de to me ka be ti ka kuma me free akwa we wonim ho ya sa bo dia pesi ade a cheso sa na akra we so asemi fruit dia no smell dia me dress wo form me dress wo pa with my fruit dia na fruit dia na lo hu so ho e na bo ho